any situation siba very emotional because we are not used to such things. And la khona sithola ukuthi kunosisi loyo abathi unabantwana abane abachiye nogogo, ugogo nokho nangathi niyacala akekho esimeni esiright, nalabahlala khona bathi babolekiwe ngobanyana abanandawo labangahlala khona. Kuyachaza ugogo ukuthi the reason why agcine ala ngenxa yokuthi ilasibonye ekhabo lapho makhona ngale boTafulkopo batsho ubaxochile. So wathi akusizi ngoba nami ngiyokuluphalela ekhaya, ithi ngiphume ngiyozitholela yami indawo. So ngikhuluma nawe nje sikhona ngapha sinaye ugogo begodi siyabona ukuthi kunezinto eziningi ezenzakako emphakathini wangekhaya la khona abantu bafuna ukuthola ukuthula, but ukuthula kutholakali lula ngoba sekugcina ku-affecte nabantwana. Abantwana basakhona nokuya nokuthi baye esikolweni, inhlungu ezingaka bakwethu. Maye ngenhlanhla neshudu ugogo uthi istande nokho unaso, mara ke uyokuya njani lapho estandeni anganalutho. Begodi siyabawa umphakathi wekhaya njengoba sihlala sibawa nisibona ukuthi umberego wethu lulahle, kwenza isiqiniseko sokuthi la khona angahlangani khona asifakeni isandla sihelebheni. Into yokuthoma siyoyenza siyokuhelebha ugogo ukuthi abantwana abaye esikolweni, and then siyatsho ukuthi nama-social worker kangenelele. Bengizokubawa bonyana siba ukuthi sihelebhe ugogo katholindlu, asizameni ukuthi ugogo simtholele umkhukhu, sibone ukuthi singamenzela umkhukhu masinyana lo wakhiwako aye estandeni sakhe, sibone ukuthi uyokuphepha bunjani, naye uzokukhululeka nakazibona sestandeni. Mara ke nakumntazana la khona siyomlanda, siyokubuya naye asitshele, mara nokho akhe sicaleni begodi the reason ne-background yakhona ngoba nje ugogo athi indawo akiyo uhlalisiwe. So umntazinyana lo osukileko agcine azinikeza inarha or naye ubona ukuthi isimo sala ekhaya asikho right, mara ke umuntu nakakhamba ukukhamba nomthwalo wakhe, angeke uthathe abantwana ubatshiye nogogo. Abantwana bayahlupheka, ubalethe emhlabeni ukuthi bazokuba inhlekiso emhlabeni, akuvumeleki lokho. Asibuyeleni kugogo, asibuyeleni kugogo. Gogo, ngwana ga go owe le thomile le dula ka moka ka mo staneng ena gona ka fa motho wa le tsentšhitšeng ka mo staneng o ile a reng ga le tsentšha ka mo? O ne re e tswang le ebile leihlo le kry-ile one room e yagile napile a re e tswang lebe leihlo. Nako tše ge le tlo tloga kwa Tafolkopo le feleletša letla le tlo dula mo, le be le tlogile le ya kae? Jwa go tlhalosetse taba ga botsa ke tloga Tafolkopo ke itla mo nna bana ba baka wena bana ba baka ba tata go bona ke motswa ke ena monno mogala di bong go tšea bona ke motswala gagwe mogala tata go bana ba baka ba ba bona mogala di wena bong go tšea bana ba gore malume ke malume le motlogolo. Okay. Bane tata go bana ba ara bana ba ba ga go arawa tla mone bana ba ka ke tate ke bona gore ke ya ke fitla mo wa sa ne na go ya kae O ka empa ntate o bua ka kwa tlase ke ena le tlisitse mo ga fetša sana taballe ke nako e ka kang a se tlhola sana taballe na go tella gambe ile go fitla mo wa ndala ge le fihla le fihletse ga gage wa bona ka ke ena itleng ge le thoma letla ka ma o tlile tla dula le lena ka ya ba tla fala re bona bana wa sa ka tlo ba ka re yena o tshwana le nna ba go le sepela ga mara le ena ka gore a sefa go biditse jwang a sa tsamaye ga botse le wena wa dumela wankere ba re bana ba ka batega bane nna ka o ile a re o bitsa wena gore o bitsa re ke nyaka le mosadi yaka o itshwenya ka bana re a re le nna ke nyaka mosadi yaka ke tle ke kgone go iphepela mosadi yaka le bana baka ga go bitsa bo o tlile mogalajweng wa gago bana a sa ne nako a ka ngwaneso jaanong wa kry-a o mongwe mogalajwe ke bana ke ne le tswa go ngwana papa ke ra gona na pele o mmone a fetang ke ena mogalajwa go mongwe jaanong mola o nagana gore o tla dumela tsona tse ba o la le gala sa tla se ne nako a bitlha le ngwaneso ke ile so jaanong re kae go bolelela gola na pele a re wa boa o re dira monyaka wa o mpaletse ke sa nyaka ka santa pote ka se ke tsapota mpala le go kontrakela o a support-a ya wa support-a maka a botse bana le go nthakela bupi a go biditse a palelele ke go rakela bupi takela bupi ke shota a gore mopi o koko ba re ngwanyano ba na le go mo tshwarisha
ka mokgwa e leng gore o phela ka gona ko wena o yang go ya go montšha ka kwa diseleng mo e leng gore swantšha ithute wa ngwane fa senke ke o montšha motho a tsa ke eng a ko botse story se motho o ile a tshwarang ke nna ke se gonang ke re ba motseng a dula matsatsi a mane ka kwa ke ya mantaga ntsha ya khotho ba mphounelang ke ba re ka mantaga go bua khotho ka sepela mo ka ya ka kua motuntjane ka kua nna ke fitla ka kwa nke re ko kwa molato ko thaile ene o kukile ke seang ke ba fitla ka kua ba mosekiša magistrata wa hlokomele bana bana sa ntšha ke nna gape ba itse ba ra hlokomele bana ge a tshwarišo ba tshwarišetša taba ya go se hlokomele bana ga a fihla napila šea ngwana ba sepela gape a fihla ngwaneso a dula le bana ba le ba gagwe dibekenyana tse pedi e bjone gore mo tseba jwang ka gore tshwantse re monyaka potlaneng eo re mo tseba jwang gone ka nentong e kona mme o la leng kua tleliniking wa lesošolo ko swere temporary ice dire ka se bone motho o na le Facebook o ba reng ena ngwanyano snepe sa gage mo re ka kgonang go mo kry-a re nyaka go bona snepe sa gage phone ya ka nka ka ebile le yona a sa tšhika a le selo no okay yeah